Evedeme rejima Sûriye li Rojavayê Kurdistanê kar û çalakiyên xwe zêdetir dike û ji bilî xwînîşandan û konferansên Partiya Be's êdî karmendên hikûmetê bi çek dike û wan tevlî refên hêzên xwe dike bê got PYD û rêveberiya got xwe dibîne desthilat rê li pêşiyê bigire. Ev cih fewca tertapiya li gundewarên Qamişlo ye û ev jî karmendên dezgehên av û tov û xetên tirênê ne. Li vir rejîm wan perwerdeya leşkerî dike da ku li ser xalên pişkinînê werin bicihkirin. Di van vîdeoyan de got taybet ji bo arkê hatine şandin derdikeve rahînerên çekdarên rejîma Esed karmendên hikûmetê perwerdeya leşkerî dikin û wan fêrî curên cuda yên çeka dikin. Ev karmend got naxwaze rewî were diyarkirin dibêje ew piştî çendîn sal di xizmetê de di dezgeha tov de niha mecbûr bûye got bibe çekdar. ميزان قوي بريارك جا رئيس مجلس الوزراء هيا دبجة انه بجة محافظة مخاطبة محافظانا انه دبي كارمان داون اجبارنا كن وانيكي جبوي بقنا في دورة هانيكي ام قالك فقرهان نوفايا بس الويد ليش مرة قوتن جاميرة قولا نا محافظ اعتراف في قرارتكي ونا فوجه قومهار ندا اعتراف في قرارتكي امرابون ام فقر هاد منادا ايواري از رابم جامعه كي نزيكي دقه بيوندي بمحافظ بخارا هنا سفير اشتغلي مقو فاي تشتكي حاله هيا وقرار جا رئيس مجلس الوزراء هيا جامعه اشتغلي اقوت ام مقو محافظ وزارة اتخاذي واف قرارا رئيس مجلس الوزراء قرارك اعلاميه وقرارا قو دهري عمو اجباري الزاميه هركس دفي هري وايغو ناتشي وبفصل وظيفه وراتبي ناكي قطب بي Karmendekî din yê Kurd got beşdarî di xola duyemîn ya çekdarên got rejîmê ji karmendan pêk aniye û navê wan xistiye hêzên berevaniya xweser got ew jî naxwaze rewî were diyarkirin dibêje PYD xwe li vir xistiye desthilat lê hîn hemû movikên jiyanê di destê rejîma Esedê ye. الفيد برباري انه بايد وريفا خسر ام دسلات الفيدرو ام منطقه كردي بريفا دبنو هالو الفيديو ام بينا مات ماي يا هل تراكا او دسلات ولا حكومه سوري دسلاتا نظام سوري رجيم سوري مدسلاتا يا برا بيجن بام دسلات وبرا مفصل جبن بر فصل بن ام موتشيوا بدنو ام وبريفا ببنو ام وجه بدنوا يان برا تشتكي مع الفرنينا ام صورات الفيدري ام بعقدي خب بحكومه الرد شغل الفيدري و دا زلال بي ام زالمي سري مسرچ بالكيه بریا نزیکی مهکه پارێزgarê Hesekeyê rejîma Esed Mihemed Zeal el Elî ragihandibû got her karmendekî hikûmetê got jê were xwestin got tevlî hêzên berevaniya xweser bibe û amade nebe wê mûçeya wî were birîn û ji kar were dûrxistin. Piştî çend rojên din şoreşa Sûriye dikeve sala xwe ya şeşan de û hîn sazî û dezgehên rejîma Esed li bajar û bajarokên Rojavayê Kurdistanê kar dikin û leşkerên rejîmê jî çi bi nehênî û çi jî bi eşkere li bajarên Rojavayê Kurdistanê tên dîtin. ذكرى طبعا ذكرى